So for today's video po kakabsat is magluluto po tayo ng mga iba't ibang gulay na pinakbet. So may talong, may sili, at saka yung paborito po nating kardis, palang, okra, yung kamote, at saka kuwan po kakabsat, ampalaya. So for today's video kakabsat is magluluto po tayo ngayon. So let's go guys. Sadot bumangon ka, itaeman ti aglawlaw. Siksikalat na kaidan ay nakakumot kapailang. Nuket di bimangon kan, itarayamon tanagiddaam. Ayat mula makadanong kan, jay dulang nga inkapanganan. Kalpasan anabsugkan, nanganam panawam laptan. Di ka payen nga agpalpan, deretso kati kaaruban. Saan apal sotoy paliiw ko, no sino paytay sadot a tao. Saan na mapnek sang bandehado, agbirok pay na imas nga idasar mo. Hoy, sadot agriin kan, dakes kan no di ka agbalaw. Iyorno semunta masak bayam, lumakay kan arutay-rutay. Hoy, sadot agtrabaho ka, no kayak mo amangan So ka. kung po guys, pinakbet is kinakain Lalo no na at tapay karne ng pagyan baboy, mo, pasahog lang po asumapol para sa kasing ulam. Yes. kunganay mo. Hoy, sadot at dapay namnamang, nulaket di agaget kan. Watu-wate mong dakalatakyag mo, unate mong taur-urat mo. Hoy, sadot bumangon kan, kita eman ti aglawlaw. Siksikalat na kaidan, aladarsem bumangon ka. So dito na po tayo nagluto guys kasi wala po tayong gasol, naubusan po tayo kaya dito na lang po tayo magluluto. Saka baka naman po sponsor. Tarot! Hoy, sadot bumangon ka, itaeman ti aglawlaw. Siksikalat na kaidan ay nakakumot kapailang.